Irene wari umujyanama w'abahanzikazi babiri Vestine na Dorcas bakora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, yatangaje ko ahagaritse amasezerano yarafitanye n'iri tsinda riherutse gusohora amashusho y'indirimbo yabo bise Adonai. Mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki 7 Nyakanga 2021, Irene yanditse kuri konti ya Instagram avuga ko kuri wa gatatu saa 5 z'amanywa azatanga itangazo rirebana na sosiyete y'umuziki yashinze yise Irene Entertainment. Abantu batandukanye barenga 215 bamukurikira kuri Instagram bamubaje niba ari indirimbo nshya ya Neo Bosco agiye gusohora cyangwa niba ari indirimbo y'indi Vestine na Dorcas bagiye gusohora. Mu itangazo ryo kuri wa gatatu ryagenewe abanyamakuru, Irene yavuze ko ashingiye ku ntego za kampani ya Irene Entertainment n'isesengura ryakozwe MIE yifuje kumenyesha abakunzi bayo ndetse n'umuryango mugari wa muzika ko guhera kwa 7 Nyakanga 2021 ibaye ihagaritse ibikorwa byose yakoranaga n'abahanzi Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas. Ntiyatangaje impamvu zatumye atandukana n'aba bahanzikazi yatangiye gufasha kuva mu mwaka 2020, ariko minsi iri imbere ngo azavuga impamvu yahagaritse imikoranire n'aba bakobwa bakiri ku ntebe y'ishuri. Hashize ukwezi kumwe hafunguwe konti ya YouTube iri mu mazina ya MIE Empire ikurikirwa n'abantu bagera ku 21,000. Iyi konti yamaze gushyirwaho indirimbo za Vestine na Dorcas, harimo indirimbo Papa ya Vestine na Dorcas imaze kurebwa n'abantu batageze ku 8,000, hakaba hari indirimbo Adonai imaze kurebwa n'abantu barenga 250. Hari kandi indirimbo Isi ya Adibi ndetse n'indirimbo ya Neo Bosco yitwa Ubutsinzi. Abakobwa basanzwe bafite chaîne ya YouTube yitwa Vestine na Dorcas. Iyi chaîne ikaba iriho indirimbo Nahawe Ijambo imaze kurebwa n'abantu barenga 3,000,000. Hariho indirimbo Papa iri hafi kuza 700,000. Amashusho y'indirimbo Adonai baherutse gusohora ntabwo ari kuri chaîne ya YouTube yabo, ahubwo yashyizwe kuri chaîne ya Irene Empire. Iyi chaîne yabo ikaba inariho indirimbo z'abandi bahanzi bagiye basubiramo mu bihe bitandukanye. Mu gihe cy'umwaka bari bamaze bakorana, Irene yabashije kuba yafasha abakobwa gusohora indirimbo 3 ziri kuri album yabo ya mbere. Reka mbasomere itangazo ryasohowe na Irene yapostinze kuri Instagram ye. Itangazo riragira riti: dushingiye ku ntego ndetse n'icyerekezo cya Irene Entertainment, nyuma yo gusesengura imikoranire ya MIE ndetse na Ishimwe Vestine hamwe na Kamikazi Dorcas bamenyekanye nka Vestine and Dorcas mu ruhando rwa muzika, MIE yifuje kumenyesha abakunzi bayo ndetse n'umuryango mugari wa muzika ko guhera kwa 7 Nyakanga 2021 ibaye ihagaritse ibikorwa byose yakoranaga n'abahanzi bavuzwe haruguru, ku mpamvu muzamenyeshwa mu minsi iri imbere. Ubuyobozi bwa MIE bubashimiye uburyo mwakiriye Vestine na Dorcas ndetse n'uburyo mutahwemye kubashyigikira mu rugendo rwabo rwa muzika batangiye. Twongeye kwizeza abakunzi bacu ko tuzakomeza kuba ibyiza byose mukwiriye, kandi tubashimira uburyo mukomeje gushyigikira muzika nyarwanda. Tubashimiye uburyo mubyakiriye, mugira amahoro. Umuyobozi mukuru wa Irene Entertainment. Mu by'ukuri iyi ni inkuru ibabaje, ni inkuru navuga ko nta muntu n'umwe ishimishije hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'abantu bose bakunze ndetse bakamenya Vestine na Dorcas. Mu by'ukuri umuntu ashatse avuga ko Vestine na Dorcas Irene ndahari, ntabwo bari kuba bahari, ntabwo bari kuba bageze aha ngaha, ntabwo twari kubamenya. Gusa ibyo byose hari amabanga byihishe inyuma, hari amabanga yishe nyuma yo gutandukana kwabo. Gusa mu by'ukuri ugiye ureba ama interview bano bakobwa bagendaga bakora, bavuga ko Irene ari umugisha kuri bo, bavugaga ko Irene ari amahirwe kuri bo, kuko nka Vestine yigeze gutangaza ko umunsi bahura na Irene yari yarayabirose, abwira mugenzi we ko umunsi bashobora kuza guhura n'umuntu w'umunyamugisha. Mu by'ukuri birababaje, ni muri babaje cyane. Sinzi nimba naho abo bakobwa bari nabo bitababaje cyangwa se wenda akaba aribo babyihitiyemo, gusa birababaje. Ni n'ibintu bigoye kubyakira ku bakunzi ba Vestine na Dorcas, kuko bari bamaze kugira aho bagera, bari bamaze kugera ku rwego rwiza kandi babikesha Irene. Ku bantu batazi, Irene umunyamakuru ubarizwa ku Isibo TV,
mu kiganiro bita The Choice Live, akaba yaramenyekanye cyane mu biganiro byagiye bitandukanye, dore ko ari umwe mu banyamakuru bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari umwe mu banyamakuru wagiye wese uduhigo dutandukanye. Yagiye kandi afasha abahanzi benshi bagiye batandukanye. Mu bahanzi yagiye afasha akazana muri muzika tukabamenya, harimo Dorcas na Vestine bamaze gutandukana, hakaba hari Niyo Bosco bamaranye igihe cy'umwaka umwe, imyaka 2 irenga, Niyo Bosco ndetse kuri ubu ngubu we bakaba bakiri kumwe, akaba ari nawe wandikiraga indirimbo abo bahanzikazi Dorcas na Vestine. Gusa sinzi uko bigiye kugenda, nimba bagiye gufata inzira yo kuzajya biyandikira indirimbo cyangwa hari undi muntu uzajya bandikira, cyangwa se bakazajya baza muri MI bakishyura Niyo Bosco akabafasha kwandika indirimbo. Saba babiri bonyine gusa, hari n'undi mukobwa Irene aheruka gufasha, umukobwa bita ADB, umukobwa w'umuraperi mwiza cyane ufite impano yo kurapa, akaba ari umukobwa ukunda kugaragara mu majipo yo mu cyaro, nyine yambaye ibijipo birebire. Nawe nyine ni umukobwa sinatinya kuvuga ko ari mwiza, umukobwa mwiza ariko nyine wakuriye mu cyaro, ariko nanone akaba afite impano. ADB nawe rero sinzi nimba nawe hari imikoranire afitanye na Irene, cyangwa se wenda hari ubundi buryo bavuganyemo, kuko yamukoreye indirimbo imwe, ntabwo bigeze batangaza nimba ari muri label ya MI cyangwa se atarimo. Gusa indirimbo ye iri kuri chaîne ya YouTube ya Irene Entertainment. Saba gusa kandi hari n'undi bita Rubangura, nayo kugeza muri aka kanya tutaramenya amakuru, ntabwo tuta amakuru ahagije neza nimba ari muri MI Entertainment cyangwa se nawe ari mu yindi label, kuko we berutse no gutangazwa ko hari undi muntu umufasha. Guys, rero nahangaha nsoreje amakuru uyu munsi, reka mbasabe gukomeza kudushyigikira, mukore subscribe kuri YouTube channel yacu, ni byiza byinshi tuzagenda tubageza uko bwije n'uko bukeye.